Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nastavljamo sa čitanjem knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem autora Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed, Halifatul Mesih II za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovo je 6. dio i kao što sam najavila na kraju 5. dijela, u ovom dijelu možete gledati nesiguran život u Medini, zle namjere Mekanlija protiv muslimana, veza bratstva između Ansari i Muhadžira, sporazum između raznih plemena Medine, početak nove smutnje Mekanlija i Mekanlije se pripremaju da napadnu Medinu. किसी की चश्मे फुसूसाज ने किया जादू Slijedi priča nesiguran život u Medini. की चश्मे Nekoliko dana po poslanikovom dolasku u Medinu, paganska plemena su postala zainteresovana za islam i većina ih se pridružila. Tu je bilo mnogih onih čija srca nisu bila uvjerena. Tako se islamu pridružila grupa onih koji u srcu nisu bili muslimani. Njihovi članovi su igrali vrlo ozbiljnu ulogu u kasnijoj historiji. Neki od njih su postali iskreni muslimani, dok su drugi ostali neiskreni i nastavili su spletkariti protiv islama i muslimana. Neki su odbili da se uopće pridruže, ali nisu mogli podnijeti stalni rast utjecaja nove vjere, tako su se iselili iz Medine u Meku. Medina je postala muslimanski grad. U njoj je bilo utemeljeno obožavanje jednog Boga. U svijetu nije bilo ni jednog drugog grada koji bi mogao iznijeti ovakvu tvrdnju. Nije bila mala radost za poslanika sallallahu alejhi ve sellema i njegove prijatelje što je za nekoliko dana od njihovog doseljavanja cijeli grad napustio obožavanje kipova i da umjesto toga utemelje obožavanje jednog nevidljivog Boga. Ali za muslimane još nije bilo mira. U samoj Medini se grupa Arapa licemjera samo riječima pridružila islamu, dok su u sebi bili zakleti neprijatelji poslanika sallallahu alejhi ve sellema. Onda su tu bili Jevreji, koji su neprestano spletkarili protiv njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio upoznat s ovim opasnostima. Bio je oprezan i nalagao je svojim prijateljima i sljedbenicima da budu oprezni. Često je ostajao budan cijelu noć. Umoran od stalnog noćnog opreza, jedanput je izrazio želju za pomoć. Uskoro je čuo zvuk ratne opreme. Ko je to? Upitao je. To je Sa'd bin Vakas, o poslaniče. Došao je da stražari za tebe. Poslije toga se on odmorio. Ljudi Medine bili su pažljivi prema svojoj ogromnoj odgovornosti. Oni su pozvali poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dođe i živi među njima i sad je bila njihova dužnost da ga zaštite. Plemena su vijećala i odlučila da na smjenu čuvaju poslanikovu kuću. U pogledu nesigurnosti za njegovu ličnost i bez mira za njegove sljedbenike nije bilo razlike između poslanikovog života u Meki i njegovog života u Medini. Jedina razlika je bila da su u Medini muslimani bili u stanju javno klanjati u džamiji, koju su izgradili u ime Boga, i bili su u stanju da se bez zapreka ili sakrivanja okupe za ovu svrhu 5 puta dnevno.
إلا الله Slijedi priča u vezi zlih namjera Mekanlija protiv muslimana. Prošla su 2 ili 3 mjeseca. Ljudi Mekke su se oporavili od svoje zbunjenosti i počeli praviti planove za mučenje i uznemiravanje muslimana. Uskoro su uvidjeli da samo stvaranje teškoća muslimanima u Meki i u okolini nije ostvarilo njihov cilj. Bilo je neophodno napasti poslanika sallallahu alejhi ve sellema i njegove sljedbenike u Medini i istjerati ih iz njihovog novog skloništa. Prema tome oni su uputili pismo Abdullahu bin Ubeji ibn Salalu, vođi Medine, koji je prije poslanikovog dolaska bio prihvaćen od svih grupa za poglavicu Medine. U ovom pismu su rekli da su se zgražali nad tim što je poslanik došao u Medinu i kako je bilo pogrešno od strane ljudi Medine da mu dopuste utočište. Na kraju su rekli: sada kad ste pustili našeg neprijatelja u svoju kuću, mi se kunemo Bogom i proglašavamo da ćemo se mi, narod Mekke, udružiti u napadu na Medinu. Ukoliko se vi, narode Medine, ne složite da ga istjerate iz Medine ili se ne budete zajedno borili s njim, kad mi napadnemo Medinu, mi ćemo ubiti sve snažne muškarce i zarobiti sve žene. Abdullah bin Ubeja ibn Salul je smatrao kako je ovo pismo kao od Boga poslano. Savjetovao se sa drugim licemjerima u Medini i uvjerio ih da će, ako dozvole poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da među njima živi u miru, izazvati neprijateljstvo Mekke. Prema tome bilo je izvjesno da će zaratiti s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem samo da bi umirili Mekanlije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je saznao za ovo. Otišao je Abdullahu bin Ubeji ibn Salalu i nastojao ga je uvjeriti da će se takav korak pokazati samoubilačkim. Mnogi ljudi u Medini postali su muslimani i bili su spremni da daju život za islam. Ako Abdullah proglasi rat muslimanima, većina ljudi Medine će se boriti na strani dosljednika. Takav rat će ga prema tome skupo koštati i za njega će značiti uništenje. Abdullah je zbog ovog savjeta odustao od svog plana. Slijedi priča veza bratstva između Ansari i Muhadžira. U isto vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poduzeo drugi važan korak. Okupio je muslimane i predložio da svaka dvojica muslimana, jedan Ansar i jedan Muhadžir, trebaju biti povezani kao dvojica braće. Ova ideja je bila dobro primljena. Medinlije Ansari su prihvatili Mekanlije Muhadžire kao svoju braću. Pod ovim novim bratstvom muslimani Medine ponudili su muslimanima Mekke da se s njima dijele svoj imetak i ono što imaju. Jedan od Ansara je ponudio da se razvede od jedne od svojih 2 žena i da je uda za svog brata Mekanliju Muhadžira. Mekanlija Muhadžir je odbio primiti ovu ponudu Ansarije iz Medine iz obzira prema njegovim potrebama, ali su Ansarije Medine ostali uporni i stvar je morala biti prenešena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ansarije Medine su uporno ostajali pritom da su mekanski muhadžiri njihova braća, tako da treba da s njima dijele svoj imetak. Mekanski muhadžiri nisu znali kako upravljati zemljom, ali su mogli dijeliti prinos sa zemlje, ako ne samo zemlju.
Mekanski muhadžiri su sa zahvalnošću odbili ovu nevjerovatnu velikodušnost i radije ostali vjerni svom zanimanju trgovinom. Mnogi mekanski muhadžiri su ponovo postali bogati, no Ansarije Medine su uvijek pokušavali sav napor da svoj imetak dijele sa mekanskim muhadžirima. Mnogo puta su, kad bi Ansarija Medine umro, njegovi sinovi podijelili nasljeđe sa svojim mekanskim braćom. Ova praksa se nastavila dugo godina, dok Kur'an nije stavio zabranu učenjem o podjeli nasljeđa. Slijedi priča sporazum između raznih plemena Medine. Ujedinjavanjem mekanskih i medinskih muslimana u bratstvo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uveo savez između svih stanovnika Medine. Ovim su savezom i Arapi i Jevreji bili ujedinjeni s muslimanima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio i Arapima i Jevrejima da su prije nego što su se muslimani u Medini razvili kao grupa, u njihovom gradu bile samo dvije grupe, ali sada su tu s muslimanima 3 grupe. Bilo je jedino prikladno da uđu u sporazum koji za sve njih treba biti obavezujući i koji će svima njima osigurati izvjesni mir. Konačno su stigli do sporazuma koji je glasio: između Božjeg poslanika i vjernika na jednoj strani i svih drugih na drugoj koji se dobrovoljno slažu da uđu, muslimani će lično biti odgovorni. Odgovornost za osiguranje i oslobađanje njihovih zatvorenika također će biti njihova. Muslimanska plemena će također biti odgovorna za svoje živote i svoje zatvorenike. Kogod se pobuni ili bude širio neprijateljstvo i nered, smatraće se zajedničkim neprijateljem. Bit će dužnosti svih drugih da se bore protiv njega, čak i ako se dogodi da on bude njihov sin ili bliska rodbina. Ako nevjernik bude ubijen u bitci od strane vjernika, njegova muslimanska rodbina neće tražiti osvete, niti će pomagati nevjernicima protiv vjernika. Muslimani će pomoći Jevrejima koji su ušli u ovaj sporazum. Jevreji neće biti stavljeni ni u kakvu teškoću, njihovim neprijateljima neće biti pomognuto protiv njih. Nijedan nevjernik neće dati utočište nikome iz Mekke. On neće postupati kao povjerenik za bilo kakav mekanski imetak. Neće uzimati učešće u ratu između muslimana i nevjernika. Ako neki musliman bude ubijen bez razloga, muslimani će imati pravo da se bore protiv onih koji su ubice. Ako zajednički neprijatelj napadne Medinu, Jevreji će pristati uz muslimane i dijeliti troškove borbe. Jevrejska plemena u sporazumu s drugim plemenima Medine imat će prava slična pravima muslimana. Jevreji će se držati svoje vjere, a muslimani svoje. Prava koja Jevreji uživaju također će uživati i njihovi sljedbenici. Stanovnici Medine neće imati pravo proglasiti rat bez dozvole poslanika.
ali ovo neće unaprijed odrediti pravo bilo kojeg pojedinca da se osveti za pojedinačnu povredu. Jevreji će snositi svoje troškove, a muslimani svoje. No u slučaju rata oni će postupati jedinstveno. Grad Medina će se smatrati svetim gradom i nepovredivim od strane onih koji su potpisali ovaj sporazum. Prema strancima koji dođu pod zaštitu njihovih stanovnika postupat će se kao prema stanovnicima, ali stanovnicima Medine neće biti dozvoljeno da uvedu bilo koju ženu među svoje stanovnike bez odobrenja njene rodbine. Svi nesporazumi bit će podneseni Bogu i poslaniku radi odluke. Strane u ovom sporazumu neće imati pravo ući u bilo kakav sporazum s Mekanlijama ili njihovim saveznicima zato što se strane u ovom sporazumu slažu i pružaju otpora svojim zajedničkim neprijateljima. Strane će ostati ujedinjene u miru kao i u ratu. Nijedna strana neće ući u pojedinačni mir, ali nijedna strana neće biti obavezna da uzme učešće u ratu. Međutim, strana koja počini bilo kakav prijestup bit će podložena kazni. Sigurno je Bog zaštitnik bogobojaznih i vjernih, a Muhammed je njegov poslanik. Ovo je ukratko sadržaj sporazuma. On je bio pripremljen od dijelova pisanog teksta da bi se kasnije našao u historijskim zapisima. Izvan svake sumnje on ističe da su rješavanje svađe i neslaganja između strana u Medini vodeći principi morali biti iskrenost, istinitost i pravednost. Oni koji čine prijestupe trebali su biti smatrani odgovornim za ove prijestupe. Sporazum objašnjavanja da je poslanik Islama bio odlučan da uljudno i ljubazno postupa s drugim stanovnicima Medine i da ih cijeni i s njima postupa kao s braćom. Ako se kasnije pojave svađe i sukobi, odgovornost je na Jevrejima. Slijedi priča početak nove smutnje Mekanlija. Kao što sam već rekao, prošla su 2 ili 3 mjeseca dok Mekanlije nisu mogli obnoviti svoje planirano neprijateljstvo protiv Islama. Pružila im se jedna prilika kad je Said bin Mulaz, poglavica Aus plemena iz Medine, stigao u Meku radi obilaska Kabe. Abu Džehel ga je vidio da to radi i rekao: poslije davanja zaštite ovom odmetniku Muhammedu, je li ti očekuješ da možeš doći u Meku i obilaziti Kabu u miru? Je li ti misliš da ga možeš zaštititi i spasiti? Ja se kunem Bogom da se ti ne bi vratio siguran svojoj porodici da nije bilo Ebu Sufjana s tobom. Sad bin Mauz je odgovorio: vjeruj kad ti kažem, ako nas vi Mekanlije zaustavite od posjećivanja i obilaženja oko Kabe, nećete imati mira na putu za Siriju. U to vrijeme se Velid bin Mughira, mekanski poglavica, ozbiljno razbolio. Mislio je da mu je došao kraj. Druge poglavice Meke su sjedili oko njega. Velid se nije mogao kontrolisati i počeo je plakati. Mekanske poglavice su se ovome čudili i pitali ga zašto plače. Mislite li vi da se ja bojim smrti? Ne, ne bojim se ja smrti. Ono čega se ja bojim je da se vjera Muhameda ne bi proširila i da mu čak Meka može podleći. Ebu Sufjan je uvjerio Velida
da će sve dok živi on svojim životom sprječavati širenje ove vjere. Slijedi priča Mekanlije se pripremaju da napadnu Medinu. Iz ovog iznošenja događaja posve je jasno da je prekid u neprijateljstvu Mekanlija bio samo privremen. Vođe Mekke pripremali su se za obnovljene napade na islam. One vođe koji su umirali obavezivali su pod zakletvom one koji su ostajali iza njih na neprijateljstvo protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pobuđivali ih na rat protiv njega i njegovih sledbenika. Huškali su narod Medine da zarate protiv muslimana i upozorili ih da će, ako to odbiju, Mekanlije i njihova saveznička plemena napasti Medinu, pobiti njihove muškarce i zarobiti žene. Stigli smo do kraja još jednog videa. U narednom videu možete gledati odbranbeni plan časnog poslanika, temelj islamske vlade u Medini, bitka na Bedru i ispunjeno veličanstveno predskazanje. Do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Salli ala Muhammad.